No jugon kancha? 800. Bu 600. Basmaylarçı. Bunu özünüzler jazaysızlarmı je alıp kelesizlermi? Talastan ele. Bu kamçı eken kamçı. Bu tayak emeden dolonu. Cıgaçı. Dolgu. No koy kırtkan kayçı kança eken baka? No. 500 сом he? Российский mi? Турецкий 500 сом eken. No üzengüler kança üzengüler? 1,5 bin. Bu arıçı? 1000 somdan. Bu attın emezindekine bakayın he? 1000 som he? No jugonlar kança eken ya? Kayış katlargan? 1,5 bin som eken o. Жақсы jugonlar eken. No спортивный yer kança спортивный yer? 3,5 bin. 3,5 bin спортивный yer. No basmayla aytpаңыз. 1300. 1300. Moğu ulak çapkanda tüzegen nemetke kança bu? 700'den narkız 1,5 bin. Hayızı 1,5. Çok. Bu hem de kalın mı? Ne kalın? Kalın 1,5 var yukarı 700 som eken. No terdikler çıp ayka. Bayka. O bayka terdiklerden yerin bazını aytpаңыз. 1000'den 1200 kaçı. Terdikler. Yerçi. Yer 3000. Yer 3000, terdikler 1200 som eken. Жақсы, орыз verirler. Bu yerler kança eken bayka? 4,5 bin. Жақсы okşayt, bu vakit çapkanga. 4,5 binden. No kalın basmaylar kança? 500. No jeldik kança jeldik? 700'den. Paraz he? Hani onun topunu örüsçü görevli. Tuğanlar bayar topular var eken. Köp örü çapkan bugün yaşlar, ballar koyup atat mı? Kaktan alam desеңizdер, şuna mı berdiler? Mal bazarda dayar satılat eken. Evet, satılat eken. 500'den. Mesela bir komanda gop alabыз dese tigip bere beresiңер he? Мысалы командаға келіп, bir komanda olup 12'ni bir üstte tigip bere desеңер да tigip bere berебиз дейт. No nemeler kança eken? Жақсы kalın kamçı eken ayau ya? 1000 som eken karаңыздар. Nemesi dagы kalın eken ayau. Burada da kalın. No at-taraktar kança at-taraktar? Onday türü var eken. Bu kança? Bu жақсы eken anda. Жақсы tarayet okşayt. Ötüktör kança gerzo ötüktör? 1,5'dan öyle öyle. No jana tizege kiygende вообще катын неме экен, качество жакшы калың экен мону. Канча сом бул? 1200 сом мону. Улак чапканда ушуну алып алыңыздар туугандар. Ат сиздиргөндө бутуңдар орчан болуп калат. Аштого азыр айткызып го? Иә. Аштого. Жоңо сезиңби? Аштолор неме атса, кандай ашто? Ашто жок азыр. Мына туугандар бул байкебез ашто жазайын дейт. Заказ алам дейт. 709 02 42 9 02 42 21. 02 42 21. Аштол. Каалаган түрдө каалаган. Шуда WhatsApp барбы? Бар. Ушул WhatsApp менен байланышып, сүрөттөрүн жибересиз да неметсе? Калганы сүрөттөрүн жиберем дейт, каалаган түрдө жазап берем дейт. Каерден болосуз? Казык. Кыркалстан. Жеткиликтүү бересизби? Жеткиликтүү бересиз да. Беребиз. Жеткиликтүү берем дейт, мынакей онлайн заказ берип эле үйүңүздөргө
Тоза боласыздар. Maşallah. Allah razı olsun. Құдай деп жүремін. Жыйынтыктаймын да чыгышты туугандар. Лайк басып коесуздар. Енді арабалардан да тартып берип коелучу, арабалардан. Арабаларды жыйынтыктабай турайын, туугандар, 1 минут. Arabalar kimdiki ekan ya? Akalar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum aka. Bazı bilesiz. Biz aytgan Abdu Samad degan malankani. Jas qo'y solmo ekanda. Jaskoy bo'lmoqda. Qaysi xabar beribsiz bu yoqqa? Bilmaydigan emas. Bilmaysiz bayka bazı. Bayka ejekeler arabanın bahsi. So'rayveringizlar. Qaysinisi? Bunu çoğundan başlayalım, çoğundan. Cho'ngi 8,5. 8,5 ming. Qancha tushasiz? Qancha tushasiz? 100 so'm bilan tushadi. 100 so'm tushib beraman deydi. No, kichkinagicha chaqal standart bu. Va ilgariki Soyuztun arabasının standart qalig'ida jazolangan shunday yaxshi arabalar. Qancha bu? 7,5. Bu 7,5, bu 8,5. Yaxshi. Bu qayerda jazolatasiz bayka? Buni men jazoyim. Buni bir yosh yigit jazaydi. Jazaydi. Siz satib beryapsiz. Ya, Siz satib beryapsiz. satib beraman. Bazar sayın bo'ladi shu yerda? Bozor sayin bo'ladi. Misali bu YouTube'dan ko'rib anan uydan olib ketem degan bo'lsa qanday bo'ladi? Kerak bo'lsa hozir nomerimni beraman. Nomerini berib qo'ying onda. Sразу ele звонить etib, может ақшасын M-bankdan salsa, o'sha ayilga salib jo'rsa da bo'lib turadi. Alыстагы buyog'i ten ari Ko'ksay, buyog'i Qaraqo'l bo'lib qolishi mumkin da. Ko'ksay bo'lsa как раз al yigit Покровкадан. Покровкада o'zi o'sha yoqda turib, bu Qaraqo'lga salib jo'rsa bo'ladi, turadi bayka. Mana tug'anдар, qalagan ayilda жашасаңыздардагы ошол жака ушул номерге чалсаңыздар, жазап берип акчаны M-bankдан которсоңуздар, таксиден салып коет. Азыр ошо устанын номерин силерге айтып берем. Айтып бериңиз байке. 706 0706 180 180 090 0 90 180 090. Баш кайра бир кайталып коелу. 0 0706 0706 108 108 090. 090 тугандар. Ну, балталар канча экен байке? Baltalar bağaları yazılıp durur. Tartып alırız. 1300 сомдон, 1500 сомдон. Отун жарганга экен, булар? Otun jarık, mayda çuyda jarıkında, çırpık sırpık. Ну, турмуштар 450 экен. 450'der. Ну, кетмендерчи. Ketmenler 1200. 1200 сом. Бул жана именно фасоль сугарганга турбайбы бул, Suvat ketmenler. Сугат кетмендер. Бери айча жазылган мына. Өзүңүз жазайсызбы байке? Özümüz yazayız. Мынакей караңыздар, сонун көк аксакал жазалган экен. YouTube каналга. Тугандар, мен силерге колман келишинче маалыматтарды тартып берем. Тугандар, да даяр кетмендер бар экен жерде. Муну 700 сомдон кетмендер бар экен. Сабын менен даяр. Тугандар, келерки чыгышка чейин сак саламатта болуңуздар.